Bang, pekak ke bang? Okay, hai. Hari ni kita akan tanya random orang yang dekat TRX ni perfume apa diorang pakai hari ni. So, jom. Hari ni abang pakai perfume apa? Kalau hari ni pakai YSL-Y. Perfume yang akak suka pakai or akak pakai hari-hari ke? Brand daripada J. Malone yang English pair tu. Oh, hai. Kita ada seorang lagi. Favorite perfume ataupun perfume yang akak pakai hari-hari? Dia pakai selalulah DKNY. Favorite perfume yang akak pakai hari-hari? Favorite Gucci Flora lah. Suka warna macam bau-bau fresh lah. Betul. Perfume yang akak suka pakai daily? I suka My Way, Jojo Armani. Oh, okay. Kita ada nampak seorang abang ni dia bawa beg LV. Ni perfume yang favourite atau abang yang pakai ni hari-hari? Sebab saya dah refill 2-3 kali dah. LV. Macam mana tu nak sebut nama dia? Extract Oh, okay. So, abang ni certified T20. Okay, kalau saya sendiri, for daily saya prefer pakai perfume Arab. Perfume yang saya favourite for now is My Way, Jojo Armani.